بيان مشترك إلى الإعلام والرأي العام. في 16 حزيران يونيو 2020 اختتم وفد المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة سوريا المرحلة الأولى من مفاوضات وحدة الصف الكردي، وتوصلا إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة والوصول إلى تفاهمات أولية واعتبار اتفاقية دهوك عام 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساسا لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على الاتفاقية شاملة في المستقبل القريب. وأكد الوفدان على أهمية التعاون والوحدة الكردية في سوريا، ورحبوا بالإنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي مما سيفيد الشعب الكردي في سوريا وكذلك السوريين من جميع المكونات. وكرس الوفدان عملهما وفاء للتضحيات الكبرى لأبناء وبنات سوريا، وخاصة لشهداء وجرحى رجاء كردستان وعائلاتهم الذين ضحوا بأرواحهم في القتال النبيل لحماية العالم من استبداد داعش. هذه التفاهمات تشكل خطوة أولى مهمة تم التوصل إليها برعاية ومساعدة نائب المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي السفير ويليام روبرت والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي. وأعرب الوفدان عن شكرهما وتقديرهما للجنرال مظلوم عبدي على مبادرته للوحدة الكردية في سوريا، ولفخامة الرئيس مسعود البارزاني والرئيس نيتشيرفان البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق لدعمهم وجهودهم من أجل الوحدة الكردية في سوريا. كما شكروا الولايات المتحدة الأمريكية على رعايتها ودعمها القوي للوحدة الكردية ودعمها لتحقيق مستقبل سوري أكثر ديمقراطية وتعددية حيث يتم احترام حقوق جميع المكونات. المجلس الوطني الكردي في سوريا، أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، 16 حزيران يونيو 2020. داخيونيا هبش جبو راغاندن ورايا قشتي دشازده حزيران ده شاندين مجلسان اجتماعية كردي لسوريا و پارتيين يكتيان اجتماعية كرد پیواجویا دسپیک ج دیالوگا کردی بداوی کرن و به هفره گهشتن نرینه که سیاسی هدبش و لفکرین پیشین گوبندن ریوه برن هدوشی اولهی و پاراستنه ین پیمانا دو که 2014 بکن بنگاه بردوام کرنا دانستندنان او دیالوگین دنابرا هر دو شانده ینده و پیمانا که گشتی ده پیشاروجا نزده امزه بکن. هر دو شاندیان تکز به افکاری و یکیتیا کردی لسوریه کرن او اف گاو وک گاو که دیروکی یا گرنگ بر بل هفکرنه که مزنتر و هفکاریه که پراتیک دو برجواندین گله کرد لسوریه و همو پیکاتین سوریه ده پیشوازی کرن. هر دو شاندیان اف خبات اوغری جانگورین مزن این جوان و کچن سوریه بتایبت شهید و بریندارن روجاوای کردستانه و مالباتن وان انگو جیانا خوکرن بردیلا شرکی برومت جبو پاراستنا جهان جستمکاریا داعشه. ابلف کرن وکه گاوا یکمین آگرین کو ام بسپونسریا جیگری شانده امریکی یه تایبت جو کوالیسیون ناو نتویره بالیوز ویلیام روباک و فرماندار گشتی هزن سوریا دموکراتیک قصد جنرال مظلوم عبدی ده گشتنه. هر دو شانده جبو انسیاتیفاوی یا یکرنا رضا کردی لسوریه جنرال مظلوم عبدی برزداری سپاس دکن و جبو دستک و کداوان دیکرنا رضا کردی در رزدار سروک مسعود برزانی و سروک احرام باشور کردستانی نیچیروان برزانی سپاس دکن. هر وها جبو سپونسری و دستک آوان آبهیز جبو یک رزیا کردان آپشتگیری آوان جبو مسوگر کرنا پیشاروجا که دموکراتیک و پر آلی لسوریه و مافی همو پیکاتیان تیده بیرز رزگرتن دولتا امریکا سپاس دکن. مجلسان اجتماعیه کرد سوریه پارتیین یکیتیان اجتماعیه کرد. سپاس. 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 سرکردن. Eva bu semeh bir navında İzlesiya Demokratik diyalog naber Encümenen İçtimaiye Kurdi Partiyen Yekitiyen İçtimaiye Kurdi bireyler için İran gişten encameki girin rekeftine ki hep kerine ki peşin
نبر حد آلیان دا هات شکرن ام باورن اوه بنگه کی خود جبو که پیمانه کی کردی گشتی دیروکی به روجاوی کردستان وره شکرن و بونه هر دو آلیان ام سپاس کنج برکو کداوان و اصرار آوان کرد سر همی ناکوکی هنه و سر نقطه کرد هر بکن ترکیز ایوان چه بود و هیرا گشتن انجامه کی گرنگی و پیواجوه داد همو کسی هیزن دولتین و انسیاتیفا هیز سوره دموکراتیک جبوی یک رزیا سفین کردی پیشگیری خواجه را کرن ام همیان سپاس دکن و بطریبت چی ایرو الجمع شانده وزارت دربیا امریکا به سیارتیا سفیر روبات لبر آمده نکده که وانی مزن چه بود ام وانا جی سپاس دکن ام باورن اب یک رزیا یک نلبه درکه تیدا گابه که مزن آبید اب هف کرنه پیشی که هیرو چه بود ابا به بنگه که خورد جبو یکیتیا کردی رو جوا چه بید یکیتیا کردان رو جوا و به بنگه ها یکیتیا تبایی پیکاتین گلین سبی جاره که دین از همون حالیان سپاست. Thank you very much. On behalf of the United States government, I want to commend both sides for the hard work that they have done to reach the progress made so far. The two sides have reached some preliminary understandings to use the Dahuk Agreement of 2014 as a model for moving forward. We're here tonight to celebrate the progress that has been made, which is significant. Of course, there's a lot of work ahead, but the two sides have worked hard. They have shown flexibility and intelligence in the way that they have dealt with this, and they have made progress that will benefit the Kurdish community in the future. And I believe that we can build on this for broader dialogue to include all of the components in northeastern Syria. I want to thank General Mazloum for his Inter-Kurd Unity Initiative that helped launch this. And I also want to thank the Barzanis for their work. His Excellency Masoud Barzani and President Neshirvan Barzani for their strong support for Kurdish unity. Thank you very much. هذا